20 июн дар шаҳри Кӯлов форум ва намоишгоҳи байналмилалии Хатлон қалби гарми сайёҳӣ дар сатҳи баланд доир гардид. ҳадаф аз баргузории форуми байналмилалӣ муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва сармоягузории вилояти Хатлон, мубодилаи афкор вобаста ба густариши ҳамкориҳои байни ширкатҳои ватанию хориҷӣ, ҷалби сармоя ба иқтисодиёти вилоят, рушди иқтидори содиротӣ, тақвияти истеҳсолотӣ ба содирот нигаронида шуда ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ арзёбӣ шуд. ҳоло ҳамкорамон Зевашо Ғозиев дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад ва аз рафти форум ва намоишгоҳи мазкур мустақиман бо масъулини ин чорабинӣ суҳбат менамояд. метавонед оғоз кунед Зевашо. ташаккур. воқеан соҳаи сайёҳӣ дар кишвар яке аз самтҳои афзалиятнок маҳсуб меёбад. ҳамин аст ки имрӯз дар доираи таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати кишвар нисбат ба ин соҳа форум ва намоишгоҳи байналмилалии Хатлон қалби гарми сайёҳӣ дар шаҳри Кӯлоби Бостонӣ доир гардида истодааст. ҳоло дар ин замина мо суҳбате дорем бо Наимзода Бекмурод, омӯзгори донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. мехостем нахуст аз он бигӯед ки имрӯз баргузори ин гуна чорабиниҳои сатҳи баланд дар рушди бемайлони инфраструктураи соҳа ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон махсусан ба вилояти Хатлон то чӣ андоза заминаи мусоид фароҳам меорад? ташаккур. ҳамон тавре ки ба мо маълум аст, баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикору ҷонисёриҳои фарзанди фарзонаи миллат, пешвои муаззами миллатамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат дар ҳолати рушд ва инкишофи бесобиқаи худ қарор дорад. лиҳозо аз даврони ибтидои истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке аз соҳаҳои калидӣ ва афзалиятноки дар ҷомеаи имрӯзи мо ин соҳаи сайёҳӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат алалхусус пешвои муаззами миллат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. бояд таъкид кард ки Тоҷикистони азиз бо доштани ана ҳамон мавзеъҳои табиӣ диққатҷалбкунанда, бо доштани таъриху фарҳанги кӯҳан дар ҷомеаи байналмилалӣ шӯҳратёр гаштааст. ҳамон тавре ки мо медонем ҷомеаи ҷаҳонӣ моро бо доштани чунин таъриху тамаддун ва мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ, таърихию фарҳангӣ ва динӣ мешиносанд, эҳтиром мекунанд ва таваҷҷӯҳ доранд ва лиҳозо хушбахтона ҳамин аст ки сол то сол сафи гардишгарони хориҷӣ ба кишвари азизи мо меафзояд. дар воқеъ баргузор гардидани чунин форумҳои сатҳи байналмилалӣ бори дигар имконият фароҳам меоварад ки гардишгарони хориҷӣ бештар ба мавзеъҳои табиии дастнохӯрдаи сайёҳии мамлакати азизамон алалхусус Хатлони бостонӣ ошногӣ бештар пайдо намуда бошанд ва ин имкониятеро фароҳам меоварад ки шумораи гардишгарон сол ба сол ба кишвар алалхусус ба вилояти Хатлон зиёд гардида бошад. тавре мо мушоҳида карда истодаем омодагиҳо ва ё рӯнамоиҳо дар намоишгоҳи ин форум бисёр дар сатҳи баланд қарор дорад ва маҳсули дастранҷи махсусан деҳқонони вилоят ва ҳунармандони вилоят гувоҳи он аст ки мардуми мо меҳмондӯст аст. биёед дар ин бора бигӯед. ташаккур. ҳамон тавре ки шумо таъкид кардед, воқеан ҳам имрӯз мо мушоҳида мекунем ки мардуми сарбаланди азизи мо чӣ гуна бо як омодагии ҷиддӣ дар ин намоишгоҳ иштирок намуда истоданд. вақте ки аз намоишгоҳ дидан мекунем, дар воқеъ бори дигар ифтихор аз тоҷику тоҷик будани хеш мекунем, зеро мо бо доштани чунин таъриху фарҳанги ғановатпеша дар воқеъ дар ҷаҳони мутамаддин яке аз миллатҳои кӯҳан ба ҳисоб меравем. бубинед имрӯз ҳамаи ҳамон даст ҳунарҳои дастӣ, дузандагию пазандагӣ ва дигар ҳунарҳои кандакории мардуми азизамон имрӯз дар намоишгоҳ пешниҳод карда шудааст ки дар воқеъ ин имконият фароҳам меорад ки ҳарчи бештар сайёҳоне ки ворид мегарданд ба кишвари азизамон алалхусус ба минтақаи Хатлон бо ана ҳамин гуна ҳунару фарҳанги минтақаи мо бештар ошногӣ пайдо карда бошанд. лиҳозо чизи дигареро дар ин ҷо таъкид кардан зарур аст ки ин гуна наҳамоишҳои байналмилалӣ имконият фароҳам меорад ки ҳунарҳои миллии мо, дузандагию пазандагӣ ва кандакориҳои мо рушд карда бошанд. яъне ин ҳавасманд мегардонад ҳар як шаҳрванди моро ки бештар ба ин чиз таваҷҷӯҳ карда бошад. зеро ҳар як сайёҳе ки ворид мегардад ба мамлакати азизи мо алалхусус минтақаи Хатлони Бостонӣ ба ин маҳсули меҳнати
اهالی مردم ما بیشتر توجه ظاهر می نماید، از اینها خریداری میکند که این در واقع زمینه رشد میگردد. یعنی وقتی که فعالیت خوبتر می شود و میتواند که منبع درآمدناکی را افزایش داده باشد و این باعث بهتر گردن سطح زندگی مردم عزیز ما خواهد گشت. امروز طور طبق برنامه ما بدونیم در دایره فورم و نمایشگاه بین المللی ختلان قلب گرم سیاحی به امضارسی یک قطار صنعت‌ها و معرفی یک قطار لایحه‌های سرمایه‌گذاری سیاحی در نظر است. به اندیشه شما به امضا رسیدن همین گونه صنعت‌ها در رشد اینفراستراکچور سیاحی و امکانات‌های سیاحی ولایت ختلان تا کدام اندازه زمینه می‌گذارد؟ تشکر. در واقع بسیار شما درست تاکید کردید که یکی از سمت و مسائلی که نهایت برای رشد اینفراستراکچور ساحه سیاحی در مملکت علاوه در مملکت ما و چه در جامعه بین المللی در شرایط امروز نهایت ضرور حسابیده می شود، این جلب سرمایه گذاری ها یا که اینوستیسیون خارجی به حساب می رود. خوشبختانه همانطوری که ما میدونیم در فرمی که امروز برگزار کرده می شود یک چند سندهای همکاری جهت سرمایه گذاری به توصیف خواهد رسید که در واقع سرمایه گذاری برای رشد ساحه سیاحی در منطقه در جمهوری تاجیکستان علل خصوص منطقه ختلان باستانیمان امکانیت فراهم می آورد که اینفراستراکچور این ساحه رشد داده شود و اینفراستراکچور این ساحه در نتیجه رشد اینفراستراکچور این ساحه کلیدی و افضلیتناک در کشور عزیزمان می تواند که زمینه گذاری تشکیل جایهای کاری خالی و به این وسیله رشد هنرهای مردمی، کندکاری و دوزندگی و در سمت دیگر این میتواند باعث بهتر و خوبتر گردیدن سطح زندگی مردم عزیزمان خواهد گردید. جهت دیگری مثبت برگزار گردیدن چنین فرم‌های بین المللی امکانیت فراهم می آورد که هرچی بیشتر منطقه‌های سیاحی و همین هنرهای مردمی، کندکاری، مردم تمدن آفر تاجیک در عرصه بین المللی بیشتر معرفی کرده شود. زیرا همانطوری که ما میدونیم در فرم امروز بیشتر مهمانان از کشورهای خارجی وارد میگردند و ما با داشتن چنین هنر تمدن آفر خویش می توانیم بار دیگر همون موضوعهای سیاحی، هنرهای ملی خویش را به جهان امروز معرفی کرده باشیم که در واقع ما ملت تاجیک ملت تمدن آفریم. ما ملت تاجیک ملت هستیم که با داشتن چنین تاریخ و فرهنگ قناوت پیشه و با داشتن چنین موضوعهای تاریخی و فرهنگی و سیاحی خویش چی در منطقه و چی در عرصه بین المللی مقام مخصوصی را اشغال کرده ایم. تشکر زیاد. واقعا طبق اطلاع در 5 ماه اخیر سال 2025 شماره گردشگران خارجی به منطقه‌های سیاحی ولایت ختلان به 400,000 رسیده است. امیدواریم که فورم امروزه زمینه فراهم می‌آورد که در آینده شماره گردشگران باز هم ورود گردشگران به منطقه‌های سیاحی ولایت ختلان باز هم بیشتر گردد. برای صحبت از شما بسیار سپاس می‌نماییم. بیننده‌های عزیز و ارجمند، یادآور می‌شویم که صحبت داشتیم با آموزگار دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو نعیم‌زاده بیکمراد.